Mi sé Sandra Nikiavar, sé teacher bunscoile húnam agus an rásta rihbliúnar sa haí tuis an iscoil Steornavai ag níre trá sa clasa hunnacham fichiid sa gá. Ham sé go tóir farant an hadjan udrach gaif go le chlawn go bhí dhéirigh na clasichin viola a chanil sin na tachar teacher. Chanil at ag nu íre le biola a hadi clasa 3 is ga chanil sin geusach o biola gaif go miad ag dhéirigh clasa céhar. Ach rígid at clasa 2 agus clasa 6 had ag nu íre agus a féineach hoisioch chlawn viola. Chanil cawl sa mihan a chlawn a chwr tron ag alig san a bua noch fwr an. Ham sé o'r tor parent yn ysmynioch ag ma chwrys at a chlawn ac gan ag alig gyda do chawl o viola chanel cha hachar sin gybrach ha viola tymych o lôn a spica mi sin chanel dog ein e falafwye a san a had y bua noch gyn hwafas gyfer a da chana noch.